U povodu obilježavanja 25. godine uspješnog poslovanja kompanija FIS je pripremila niz rođendanskih aktivnosti i dešavanja sa željom da se još više približe svojim kupcima, da im ponude još širi, kvalitetniji i povoljniji asortiman i usluge. U okviru rođendanskih aktivnosti 5. i 6. maja u FIS centru u Doboj Jugu održava se tradicionalni kućni sajam. FIS Doboj Jug je otvoren 13.7. prošle godine na nekih 7120 kvadrata. Trenutno danas i sutra imamo kućni sajam, znači na diviziji gradnje koji obuhvata elektrovodo, alate, repromaterijal, autokozmetiku. Sve što se tiče gradnje imamo na jednom mjestu, znači i sniženo je 20% ova 2 dana. A koliko smo ovih dana pred pripreme sajma komunicirali sa kupcima, uvidjeli smo da dosta kupaca se interesuje za sajam i za artikle koje nudimo trenutno na sajmu, tako da mislim da će to biti pun pogodak ovdje na ovoj općini Doboj Juga i konkretno za FIS Doboj. Pa, kroz sredstva javnog informisanja sam primijetio da će danas biti sad taj sajam. I evo, došao sam da vidim šta imam, još nisam sve pregledao, tek sam ušao i nadam se da ću nešto naći za se. U svakom slučaju se to isplati. Mislim, kup neke te tarkete, kako kažu, na 60 kvadrata, jer to je nekih, koliko dođe, 20%, to je od 2000 maraka, koliko je to, 340 maraka, popusta. U svakom slučaju se isplati. Normalno da sam zadovoljan, što više popusta, sigurno da je prodanost mnogo veća. Evo ja sam se uđeo u kompresor, 20% je sniženje i normalno da odgovara, da je više još bolje bilo. Normalno u ovakvoj situaciji da je ljudima malo lakše. Koliko god bude popusta, dobro došlo. Moram naglasiti da je ovaj mjesec maj mjesec FIS-a, rođendan 25 godina slavimo i u ovom mjesecu maju smo organizirali i bit će dosta sniženja popusta na svim ostalim odjelima što se tiče kućnih potrepština, tekstila, obuće, namještaja. Tako da do kraja mjeseca će biti stvarno dosta popusta gdje kupci naši mogu to sve provjeriti kroz FIS Facebook ili na nekim drugim medijima, znači, a imamo i kataloge koji su izašli sad od 5. što idu, ima objašnjeno sve u katalozima, koliki je popust, koji datum, koji artikli idu, koji asortiman, tako da za svakog ima po nešto da pronaći. Kompanija FIS organizuje veliku nagradnu igru. U FIS-u kupuješ, Citroenom putuješ sa glavnom nagradom Citroen C4 i još 44 druge vrijedne nagrade. Pa možete dobiti vrlo lako. Napravite račun u FIS-u veći od 50 maraka, dobijete kupon, ispunite ga, ubacite ga u kutiju namijenjenu za to i evo ako budete sretni, izvlačenje će biti 3.6. u FIS Mostaru, pa ako budete sretni možete dobiti Citroen C4 ili neku drugu nagradu, a dosta stvarno ima vrijednih nagrada. FIS svojim dragim kupcima zahvaljuje na dugogodišnjoj vjernosti te ih poziva da posjete FIS-ove prodajne centre i proslave sa njima.